Hello! Naimbag nga orasyo papagayam, dahito tigayam yon ni Jenna Almoite, ang mga kakam, akas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti drama tayo kat part 3 compilation ti drama amanang biyanang. Ngamsak may na, hello mampay kadami ko charito, dita California, USA, ni Grace Navarro, dita Toronto, Canada, ni Jenny Love, JGB, ni Rofel Lardizabal, always listening from Kuwait City, from Cabarugis, Quirino Province. Konana, kani Orsola Lansang, dita Tarlac City. Hindi nga rudan danggan ti part 3 compilation ti drama Amanang Biyana. Naimbag nga orasyo papagayam, surat ni pagayam tayo naglingad, itinaga na Kiko, tintay drama ita. Dear Manang Biyanang, at daw gali ka toxic iti kalabas. Siyak tay ibagbagada abatugan, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nagmayat ti aginat no kasto yung karireng. Ay na. Ay, mabisinak pa yung din ah. Ay na. Nay, awan mo ti masid ah. Inapuilat ti adda dito eh. Ay, jaski mo dagito yung akabalay. Awan pa'y ganas mga dakabalay. Anyaman daytan, Kiko. Kasanaw, di kay pa agibati mo titi masida. Ririingan na kay te panangan, ngam di ka mo mariing. Ompay pa nang isakit yung muti kabalay yung mo. Manglukat ka na iti dilata dita. Makaumat ti dilata. Mangluto kay man iti masida. Tay tuloy ko ti maturog. Ringendak to no nalutaw. Ay unay kamitan, Kiko. Ultimo si daam di mo pa'y mailuto. Ay, unay yan dayta kinasadot mo. Grabe mo ti kinasadot dyan, naktalakay. Kahit inlutwan manan iti sidain na. Agad, kapilitan na. Tano, jak ilutwan. Agungat mo. Ay, hanyan aya. Ruamom tumod nga men. Di ka baybayan? Agungat mo't nga ron, no jak tong palon ti kayat na. Amumot din ti ugali dyan inaunang anak ta. Talaga kas jay ti ugali ti sadot, bakay? Ay, Baybayam nga min na. Taiso ti agluto iti kanin na. Basit labog kaw na. Agbutan kamot adagosain. Kasanong agnakam no panuyuyam mo ti kas jay nga ugali na. Alaman? Anya mo dagituyan na wara? Duna! Duna! api ka di, Uncle. Ikataman na kito ayayam mo dito. Nakawarwara dito balay. Wan, Uncle. Intun mo minsan. Di mo iwara dagitoy dito'y salas. Wan? Anay ko, tila bayag ko, Uncle. Yung lapigusan, nagsakit. Wulwul ka nga min ngobing. Imala ka kadagiti, dadakkel mo, wulwul. Uncle. Ala, darasam nga urnusin na kita. Tapno jak ibasura. Wan, Uncle. Urno sa kon. Anya kamutan manong Kiko. Jak tupay kabilan ti anak ko. Si kamat ti makakaadda namang kabkabil kan kuana. Isuan na tangken ti ulo na tadiyo amo a disiplinahan ti anak yaw. Saan man tanatangkan ti ulo na? Nah, talaga di mo kayat nga isuro ti anak mo niya. Ikalintagam ti madingan aramidin na. Manong, Ay, no kasta diyo kayat ti paisuro ti anak yaw. Nasaysaya atla, sumina kayo ti pagnaydan. anya? Hoy, Kiko! Agreeing ka man! Hoy! Apay aya nanang. Una yun ti kastala nga man nakaturog. Nakanganga ka nga gururok. Sana ka nga to ti may sasakam. Apay aya. Istorbo kayo iti pan naturog may. Unay mo ti kasta posturaam. Nagalas na itsuram dita nakaturog. Apay aya. Ring kayo aring. Kasano, nakasapsapa pa'y laang, mat maturog ka manan. Di ka pa'y tumulong mat ka nagiti trabaho dito'y balay. Uno'y jay talon la kuma. Bad trip kayo diti kastoy. Ultima agluto, di ka pa'y makaluto mat. Diyan nga rin mo tagluto. Ay na, Kiko aya. Laklakayan kan ngam di mo pa'y lamot agluto. Kasano no mga asawa kantun. Ay, jak to mga asawa. Tasakit ti ulo da ita.
mga sawa ka kay din. Tapno masursurom tag trabaho. Natar ka ngagpaiso. Ngam nakasadsadot ka mo't. Manjak, doray gaburandak ti sa nga ribo a babae. Jak tulat na mga sawa. Anya? Kakaisuna, bagik lang ti pampanunutag. Malaksid no iso ti mang biyag kanyak. Tamabalay. Anya? Apay nga da ka dito'y balay, mayay. Kuya. Awan. Umaya ka lang agis tambuay. Kaya ko. Nagado pag istambayam nita. Ngam apay dito'y pay. Siya kamat. Umayak nga ron mat istorya kaniyam. Yeah. Ay, kaya ko. Awan ka di nga talaga ti plano mga sawa? Awan, masaduta ka mga sawa. Ay, sus. Mapanan ti tawan ta. Jak nga rod kaya ta masadutak. Ay di naksulisugan, mayay. Tamok nga da pa nagkursunadam kanyak. Ha? Nabayagan nga muk day ta. High school tayo pa ilay day, amo ko nakrasnak. Eh, Pasensya ka na. Taawan plano ka mga sawa. Taawan ipakan ko, itagbalin na pamilya. kat, pili am nga men diya nagagat nga asawa ah. Diya babay nga mang pakan kaniyam. Ha? Hehe, kasta ak, kaya ko nagagatak. Anya? Ay na, pumanaw ka man si kamayay. Saan man natilay bagbagan? Pumanaw kan, tay turog ko man pa'y. O sige, ngamne, lagi-lagi pamtaimbagak niya. Kaya ko, Karatigit mo day tamay. Ipadlaw na launay nga gusto kanyak. Nabayag mo kidding nga muk day ta. Sa bagay, nagagayt ni mayay. Nalaing pa nga agarado nga oray babae. Kun mabaklay na ti may sa asako abagas. Matiwan nakpay. San ba abak na? Kun san pa yan napintas? Nung napintas lang na ita, patulak siguro. Nagagit lang may. Milyonis na. Tay ko mamilyonarya at imang sirpat kanyak ta talaga apatulak. Kiko, pumanaw ang dading mo dito'y balay. Kat, ay ayaban da ka mga wawiriti na uding anak da. Anya? Kita sino nga itikadwak dito'y balay no pumanaw kayo matay. Nitatang mo ah. Nitatanglangan ati sumurot kada ading. Ay na, sana mabalin. Tamumot nga karkarpintero ni tatang mo. Apay, sweldoan na kayo aya. Saan? Kaya't kula tulungan di adim, takaasimot. Sana makatrabaho, no awan mga wawir iti basit nga anak na. Anya mo ti kastoy abiyagay. Awan pa'y kabalay nga agluto may. Anya man hindi pagmurmuryotan dita. Sika, kikaw. Awan pa'y agluto iti makan. Ay kat agluto ka. Nabanbanno ka naggapoy iti trabaho. Siyak pa'y lati paglutuan. Sinalbag ki diti kastoy. Doore awan mang mangan. Ay kat makamu ka. Tano siyak, nanganakaon. Pinakandak nagiti amaw. Anya? Ay kat no agluto ka, mangan ka. Angam no agsurut-sarut ka. Akit mabisinan ka. Makapasuron mo ti kastoy. Ikataman ti kasta nga ugalim kikaw. Si kalangarunin tawan araramidan na dito'y balay. Maturog mangan lat trabaho. Ngam si kapay lat daganas na nga gungit-ungay. Bibiyang timiter. Nay, nagalas kit ti kasta pa nagsungsung batman. Isuapin manaw di adaym. Takasta ti ugalim. Hagbaliw kan kikaw. Tano di ka pala agbaliw. Hamangan no pati siya. Pumanawak mo tayo dito'y balay. Tatang. Keko, kaya't mo tekan kanan. Ha? Nay, nangalaam, mayay. Linutok, kaya't mo. Ha? Ay, uwi na. Apag isaw, mabisbisi na kuna yan. Sige, mangan ka nga raw dun. Apay, di ka pa nangan. Saan nga raw? Tawan mo agluto. Anya? Mayay, talaga ka di kayatnak? Ha? Kayat nga? Kayatnak krasnak. Damagampay lang mat. Kayat mo nga gasawa ta. Luklok ko anak, samat. Sungbatam ti saludsud ko Kayat mo nga gasawa ta. Katuan Apay, kayat nak ayamat. Kitwanin No, talaga kayatnak. Ay? Basta'y pasigurado Adi nak to pagtrabahoin, wag asawatan. Ha? Ipakpakaw na akon, mayay. Gwapo Sadutak.
Kayat nak, nga oras sa dutak. Adamate, bagbagada nga, panagbalbaliw, di agbaliw kanto. Ay, saan? Jak to agbaliw. Tatalaga kastuyan ti pan nakaitaok, may. Ha? No kayat nang agbalin nga asawa, kayat kamay. Basta di nakpagtrabaho na, sika, ti agtrabaho para iti pagbiag ta. Mayat ka? Ha? Sige, kaya ko? Ay, sos, mayay. Sa dot dyan anak kaw. Ang mga nagbabawi kantaw. Saan, tata? Siyak ti makaamo. Basta ag-asawa kamin. Ha? Alakit. Sapay ko mga raod. Tamaanusam dyan anak kaw. Uwan, ay sos, siyak ti makaamo ko nakmat. Isurok nga agtrabaho. Isurok nga agluto. Agdalos, aglaba kan aminan. Ay na. Saan na pa isuro day jay? Natangkain ti ulo na. Ay na, siyak ti makaamo ko nakmat. Kano daduma. Napudot ti ulo na. Basit laban na gadi na magustuhan. Talaga nga agungay. Ay, katgagangay na. Ay, mabainak mayay. Sa bali nga na talaga ti ugali ni Kiko. Ay na, saan kayo nga madianagan? Siyak te, mang pabaliw ka ni Keko. Promise! Kat, anyat pagkasaran yung ay, katawang matarakan mababoy, Kiko. At da baboy da mayait, nanang. Umanay siguro ti talo at dadakkel a baboy. Di ka lagbain. Imbis sa sikat gastos para iti kasaryo. Amuda mo nga awan baboy ko. Maawatan damit Kat, naimbag man ta kinayat na kanimayit. Kat amo na mo tasadot ka. Iso ka nung arod ti agtrabaho para itibuklin mi a pamilya. Ay na, agbalbaliw kang aminin. Aggagagat kan. Mga sawa kan. Gamkas tampay laeng. Sa anak ko mga asawa mo't kahit no saan aga po kada kayaw. Anya! Panaw-panawan da mga min ito'y balay. Awan agluto iti kanag. Iso ang mga asawa ko na. Tapno damang serbi kanyak. Nagkarin ni mayait nanang. Nga agnam ayak taw iti sidong na. Anya! Kiko, darling. Umaya ka mga nanta. Nakaidya sa rakun. Kan inakak pa yan iti inapuji a platom. Kan intemplaan ka pa yan iti kapem. Nasayat mayait. Kiss ko man nga rod, Kiko asawak. Di ka man kis-akis kanyak mayait. Ha? Kat ag-asawa tamatan. Uray pa'y. Sana ka komportable. Di naksamat ngamin kaya-kayat. Di nakayayatan. Imbagak aya ngamin ngay ayating ka. Awan mo timbagbagak ka. Aray ko. Nagsakit mo tanda kasta nga pa nagsasaom kanyak. Iso nga inasawa ka. Tapnod da mga sikaso kanyak. Day talaan. Awanan ti sa bali pa arason. Mayait. Aniya? Masapol atong palim ti karim kanyak. Mayait. Adinak pagtrabahuan. Kat sika ti manggayd para iti pagbiag ta. Kundi ta kanayunin tagkaid da. Ta saan ka komportable. Once a month, mabalbalin pa eh. Ngumno day ta inal daw. Ay awan. Manja. Hoy, Kiko! Agrehan ka man! Hoy, Kiko! Apay mayait. Nakasapsapa pa lang. Disturbo ka may. Bumangong kahit tatayang kagluto! Anya? Paglutun na? Naglaing kan? Trabaho kaya da ita? Mangan, maturog lat trabaho nito'y balay. Sana ya? Ididiyata! Saan tan? Anya? Sige, bumangong kahit tan! Manay po tata, si kante agluto, agdalos, aginaw, aglabakan namin ang nga trabaho ito'y balay. Anya? Ay, agtal na ka man? Kahit no trabaho na ita? Surwam ti agtrabaho! Ulbod kagayam? Kunam adinak pagtrabaho? Makaumati ka sa nga ugalim! Kahit di nakbugkawa na! Oops! Ha? Sinipo mo ti saka kapangkugtar ko kumaking ka? Anay ko! Di mo tiritiran ti saka ka! Anay may nagsakit! Trabaho ka, wano saan? Tokolak di ato sa kamno di kasumong bat iti usta!
Wait. Agtrabaho ako, mayit. Sige, bumangon ka nga ro ditan. Nya kamutin. Bumangon ka itat kuna! Anay ko, hindi mo bandagan ti dyan ko, nagsakit, mayit. Bumangon ka nga ro din natin kagtrabaho. Darasam! Mayit, mapanakaw! Napigpig sa nga adayon ni mayet ngam siya manang biyanang. Taada pa'y tay na minsan anaga pa kami kat inakupnak nga impala daw. Iso ang nagbutengak kenkwana. Kunak asinaak ngam sorotan nakmat iti balay may no panawak kat dinaksardengan ariribukan. Iso ang nagdan na kami manen kat napilitan na ka nagtrabaho. Tadanugan nakmat nujak tong palen ti kayat na. Kat ita dua kami ngagtrabaho kat nasursurok matlaang nga inayat, aging ga anadaan kami iti dua nga anak. Alakastan, to'y pagayam mo, Kiko. Makaisamak mo dito'y kapadasam, pagayam Kiko. Siguro, nawan ni Mayet, mangan maturog pailat ko medyo balayaw itanya. Di mo impangag lagi ti dadakkel mo. Ngam ni mo lagayam mayet ti mamagbaliw kan ka. Nala, itultuloy mo ti panagbalbaliw mo pagayam Kiko. Bueno papagayam di tan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Kiko. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Naimbag nga orasyo papagayam, ti pakasaritaan nga intay dramay takat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan abugan. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, sana ka kontento iti inted ti apo alangak, pasaray ag selfie tiak, no ag sarmingak. Tatunggal ag sarmingak, malpay ti abagak, tap apalak, dagiti nakapimpintas, ti rupada akarubak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ne, asino nga ta dyan si mardang ngalugan ikta karuba? Asino ti sirsiripom nita, Bogan? Ay, dyan si mangpat dita karuba Big-bigak nga rod no, asino diyata? Ha? Nay, apay di mo mailasing? Kat no ni Ustang. Ustang nga! Imposible Katnopad padak nga nangisit ni Ustang. Nagpudaw matdatangay. Kat pimo daw siguro ang nagbakasyon na, ha? Bugan! Dagol! Umay kay mangala itinatangayin sang put ko. Ha? Padawatan kayo. Ne, eso namat nga agpaiso. Kunak to magkingga. Inta ka no mga halay tinatan. Umay kayo Bueno, Ustang! Umay kami! Ala, umay kan Bugan. Kakaiso na libre. Ay, sige man nga ro tada magakman no. Apa nga nagpudaw matanjero pa na. Ay na, agyaman kami itim padawat mo nateng, Ustang. Awanan yaman na dagol. Intad da mala kanyak nagitay dyan na panak. Isa padawatan kayo sige, dagol. Iawid mo diya tanatang ta. Makaistorya akman pa ka ni Ostang. Sige nga Rod. Ala, salamat Ustang. Panawang kayo pa'y. Sige. Ay, Ostang. Apa ang api mo daw diya taro pam? Nagpulbos kan sa matete na puskol. Ha? Saan? Mangpapudaw ayamot ti pulbos kat saan mat? Bugan? Nan, ari kapak man diya taro pam. Ne, ay na. Meng pes pa diya taro pam. Ano natin nararamid mo? Agpadatamat nga nang isitero pa na ide. Nagusarak iti rejuvenating set, Bugan. Ha? Anya nga data, pagukis iti ropa.
Agukis tarupam, taikatan na tidaan ako dil mo. Isu nga uming pistarupam. Ha? Siyak man matngarod. Kayat ko dia taos tang. Ang damat extract dito ibukan. Kayat mo? Alaamon tay may sa. Tagumatang ako niti sa bali. Ay, sige man ngarod. Padasak man mat. Kayat ko ti pumudaw. Tauray sa anak nga napintas. Basta na pudaw ti rupak. Sige, gata nga konta isurom no. Kasano ti aramidak. Sagmamanungay day ta, bugan. Pepte, dagul. Anya? Nagnginamod tayo. Dagitakit tigat gatanga, ma'am. Imbis bagas ti gatangam. Ay na, tartala ang mat. Kayat ko mat te pumudaw Kayat ko nga pumudaw te rupak. Ta makatulong nga mang papentas kaniyak. Uray sa anak nga napintas, no napudawak, makatulong nga mang papentas kanyak diyatoy. Apay aya kundi papintas ka pa ilang. Kit addak lang arudin nga asawa. Addaak mit anangayatkin ka, bugan. Kat oray Apay dagiti lang aya babala sang te. Adakar ba nga nang agpapentas? Apay bawal nga agpapentas ti adi asawa na. Saan sayang nga rod ti kwartang igat-gatang mo iti kakasta. Imbis nga igatang mo iti naima sa sidain ta. Dagitakit ting kagatangan nun. Ay na, oray sa anak nga agsiday ti naimasan. Basta na po dawak. Pagbigyan na kadidagol. Tadtala ang madyatoy. Ostang, umayak man. Bugan, sumrek ka Ay, saanan, umayak ko lang damagan no apa nga naapgas diato rupak. Kan ngay meset matan, talaga akas tay ti damo, bugan. Ngam no kalpasan ti makalawas, mayatun tarupam. Aya, ni, mangrugin nga agukis. No maikat amin day taukis na, flawless kanton, bugan. Aya! Sige man nga rod, ano sak, uray nagsaniit, ano sak ladta. O sige, talaga akastan no kayat mo ti pumintas, bugan. Tiis ganda ako nada. Ay na! Thank you, Lord. Ay na, thank you nga talaga. Nay, anyat pa karagsakam dita sa ako iti sarmeng bugan. Uray ka lag, tipat-tipat dita. Kay taam ka di dato rupak dagol. Kay menesan nagpudawan. Kay, anya ita? Napintas akmat gayam no napudawak. Dato lang agong ko te problemak. Plat lang araw dan timbangan pa lang. Kat nakaparang ti duwa nga abot na. No ada dugong ko kat makit kita nga permete o nagna. Kit anya nga rod nga kasta nga rod tin nakaiparaswaam. Kit kinayat kamutlat ta, nga oray kasta ti agong mo bakay. Ay gumatang akpay ti maysa nga. Sit niya lakay. Ay na, saanan. Sayang ti kwarta. Gumatang ta pa iti bagas kinabunaw. Awan pa'y kanantay baboy tan. May salangan. Napudaw lang nga rod tarupa mon. Kat isarunok dato tangad ko ata saan mat nga agpada. Nangisit dato tangad ko kat napudaw dato Europak. Ay na, saanin ang masapol. Awanin kwartata. Sumapol kay ti paggatang mo no ipilit mo. Tano siyak, di kan ikan, tamasayang laang ti kwarta. Anya? Di sige, inakagbiro kay ti kwarta. Diyata lang aya. Agpagapas kayo, tatang. Way, nanakaw. Apayaya. Purdian diak man ta. Kailangak ngamin ti kwarta. Ha? Ay, kit mo na. Ngam diyo iparehas ti pordiak kadagi jadya dumaa. Nangat nga to ti pordiak ta anak diak. Anya? Agduble ti pordiak niya, tatang. Kailangak ngamin nga talaga ti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Aya, bugan. Basta, adaga tangak. Awan ngamin kwarta kun, iso nga pordian diak. Kat doble ti pordiak. Uray tad talang, tatang. Mangrugin nga agokis di ato tangad ko. Ay na, maipatas ton ti kolor na ito Europak. Kasla natural ton nga pudaw ko dato ita. Agpadan ton nga napudaw ti Europakan tangad ko. Ay, siguro no ensap sa pakte nagpapudaw edi balasangak.
Saan nga ni Dagol na asawa? Ado siguro tinag-aram kanyak idi. Ado ko maati pagpiliyak. Nemat lang nga may Dagol tinag-aram kanyak. Iso nga kapilitan nga iso tinaklon ko. Kamaamok mat nga men iti diato nga pagpapintas. Ada pa siguro nag-aram kanyak nga profesional. Nay, bugan. Anya ti sirip-siripom dita kilikilem. Nangisit nga rudya to kilik-kilik. Kasla ugiyang ti kangisit na. Nay, maitan kit anya nga rod nga eh. Nagngisit lang nga rudan kat adu pa ti dut-dut na. Masikuranak. Napudaw dato ropak. Napudawan dato tangad ko. Ngam dato kilik-kilik kasla ugiyang. Di mo ko na ay napapudawam manay. Katuan ko maa. Ha? Uray ta da matigatang ko. Anya? Ay, agtal na ka man, bugan. Sana tilar aramidam. Anya nga na ita. Agpababamot din ti pagpapudawam. Baka dumanon pa day ta aging ga iti dapan. Kat depende ano, kasano. Ay, apay ay papudawam pa ila ta kilikilim. Kit nakalamang may. Saan mo't makita? Awan ata sa anak nga agsansando. Iso nga nakalamang dato kilik-kilik. Kaya't kung arod nga papudawan tapno makabado akmat iti slaveless. Anya? Ay, makantigatangam. Uray sa anak amang mangan, basta mapagbigyak ti kaya ti buagik. Pagbigyan na ka di. Uray talang, lakay. Promise. Madto ti pordiya man nagluto ka naglaba, bugan. Ay na, agiya manak na napansang. Ay, kurang pa dito yung igatang ko iti pagpapudaw ko. Ay, nanapansang. Narugit matandagit ako kom. Kaya't mo tadalo sak. Ay, amo maya tagdalo siti ko bugan. Kat amok naglaka na napansang. Sige mga raud. Awam mga min tagdaldalo siti ko dito lugar tayo. Ay, sige, nanapansang. Ura indiak niya tayo nakalaan di pagdalos iti koko. Agsubliak nga diagus. Apay, amo mayatag, dalos iti kuko, bugan. Katamok mat. Kadno siyak timang daldalos ita kukum. Kanura ito kuko. Wen angam sinsinan mo't adalos ti pampamayam. Sinsinan nga. Nagmayat tupay. Sige, inakon tayo supay titangdian ko nga agdalos iti kuko. Sige nga raw, tayong kanto mo makichindan. Makichindia nga. Usarak di tangdian ko. Ada te pangigatangak. Anya? Napentasan diyata kukum na napansang. Ada pa yan kayo text na. Hoy, ay na, medyo nasakit tingron ko Ay, gagangay na, damdamom sa manan nga maikating gron na. Wan madkid day, madanagan naklaan ta baka lumtagngay. Saan na napansang? Dahil titangdan mo. Tangdan mo ng kukukanyak, bugan. Ay na, thank you nga talaga na napansang. Ay, kas ano nga tadya to'y. Kurang pa lang matikwartak. Duwa ko mga set nga pagpapudaw tigatangak nga kurang pa lang mat. Ay, sus, lampong kamatan ensan. Weng nga raw kasinsin bugan. Diyan ngamin masangon, ti mapanagpapukis. Tado mo ti trabaho. Sa apay nagadayo mga minti pagpapukisan di tayo. Katsya ko na timang pukes kasensen. Ha? Agtal na ka mamainsan. Amo mayamit agpukis may. Katuan mat, han ko lang ay pakpakat. Tadyak masango idi. Ngamtad ta masango kun. Sigurado ka? Wen kasensen. Pukisan na mga rodinsan. Sige, ngam ada bayad na Ay katwan na. Sige, pukisan na nga raw insan. Apay nga akinalbong mo ito yung ulo ko insan. Ay una yan. Ay, kitak nga min dataro pam kat medyo triangle nga dataro pam. Ay Katan mo nga bagay dyan bagam nga pukes. Mas bagbagay mo gayam te kalbu. Ta dakal dia tamatam. Anya? Mayat mat bagbagay mo te kalbu. Nagdelos nga kay tan. Birenit. Ay una yan. Nyapay nga ay. Wanan Aklo naglatan
Unay mo ta kinalbo na mo taninsan. Itan mo kit din dya bayad mo, ta ada pang usarak. Dirasam ta ada pa papanak. Itata na papudaw mong taropam. Tengay, ken kilikilim. Anya man ti sumarunaw, papudawan, bugan. Ay, sar-sar mi nga rod tad tayo dya piyang at kokat nang isit matgayam. Ha? Tad tala nga masarmi nga ko. Iso nga tad tala nga makitak. Per may matgayam tiyang isit na. Kan ada pa'y babasit nga kasla ka muro na. Kit di mo ko na pati taubot mo kit pagukisam. Kat no kasapulan nga kasta akat aramidak adagul. Anya? Ay unay kamit tin bugan. Tila mapampanunot mo aramidan. Baybay aman na kita ubay. Ngurin nang isi ditan na. Tanalingdan mo. Sanak nga rod mat nga komportable. No ba ang keng tepo daw ko? Napo daw te rupak ngam nang isit matipeng-peng te ubat ko. Madmadi ah? Asino ay ati pangipakpakitam. Taapa masapula papudawom na kita. Imbis nga igatang mo iti masida. Ay agtal na ka man matdiagul. Sao ka nga sao? Kwartak matigat-gatang ko. Agdaw-dawatak ayakan niya mitigat-gatang ko iti pagpapudaw ko kat saan mat. Wen angam saan mo ngaron nga importante ti pangigas-gastusam. Importante tapag saya atak nga asawam datoy. Wow! Napudaw di asawa ni Diagul. Kunadan to de si kanto matlang te maidayaw. Anya? Jack matmak kita ti gusgusak ito piyang-piyang ti ubet ko. Nagrigat mat nga sarmengan. Diagul! Ayan mo! Dak dito sila. Nakaila dak. Kapayaya. Diagul! Ay, tulungan nakman. Nay, apay dahi tangay tsurang. Magmagna ka, nakababatasapin mo. Makapaduli ang matngarod nga gusgusan diya to piyang-piyang ti ubet ko. Si kaman ti mga gusgus ito nar nga pagpaokes. Ay, sinalbag ka. Siyakpay ka ti paggusgusam iti kastan. Apay nga minaya pati tapingping ti ubot mo kat pagukisag. Pangro pala ang mo dahi ta. Sige kit din, sumanaw ka pa lang nga. Diyak nga ron makita. Sige, rugya mo nga gusgusan. Ay na, ang mga no. Madim, uno kayat mo. Ibagam no madim, tani kumparem nga ingguti pang pagusgusak. Kayat mo. Anya? Ay, sana. Anya, po nga ni paring gungay. Nan nga ron. Hala, agpugit kan. Oh, ay, dagol. Dagol, agre ang kaman. Dagol. Ay, apay Nagsakit ti piyang-piyang ti ubot ko. Nagsaniit. Diyak makadata. Nabanog ako nga sikig. Nagsakit. Apay, nan ano? Diyak amo, kaslada mat sugat na. Nga mabutang nga mangkit at abakadakal ti sugat na. Katagkapsutak no makakitak iti sugat. Anya? Nan, kitag man. Kita mo na, diatan eh. Ha? Ay, sos. Naglabasit, mate. Kan kaslalimtag. Kan, apay akasta. Kasladaring-ring nga namutay. Apa yang ngaya? Nasakit aya. Wen nga ron, perme di sakit na. Nagsanay dagol. Ay, sos. Baka tayo ikabkabel mo pagukis itiro pa na ita. Aniya? Ay, tilan to mga minar. Aramidang. Alarjin sa amat yung ubit mo na yay. Nga ta? Ay, kasano nga yan sa payawan kwartak? Agpa-check up ako, ma. Ay, mala. Tagdiskitara kiti pagpadoktor mo. Nya mga minar. Aramida mo na ya. Nangag mo timbaga ti doktor. Diyos tao, di kunak. Di ipumpunas mo pagpapunaw ti makagapaw. No apay alimtag ta ubit mo. Ay, tangiwat mo mata. Dinakpay-bayanan matedtoy. Nag-ado ti tao nga agdangdangag kasta ti bagbagam. Kitagpay sumang amin. Apay nga na pati ubit kit gusgusam iti pagpaukis. Dagol. Naga daw, tinresita ti doktor at tumaram nga agas. Gastos lang, dar aramidam. Ay, pasensya ka na, Dagol. Pasensya kan nga. Pugan. Ay na, pasensya ka na. Naging nga dito yung klinik kat umay kasingiran. Ha? Ha? Imbagada nga nga daka dito eh. Siyak nga minang tirangrangan dagi ti paggatgatangan ti pagpapudaw. Bayada mo ti utang mo tani, ung tandakon.
Sa nga pulo asit di utang mo. Ay, sa payawan pa'y kwarta ko ustang tani. Gumatangak pa iti agas ko. Ha? Pasensya kan nostang awan pa'y maitid may. Tanay, pagpaagas ni Bugan. Wan angam syakmat nga rutirang rangandan. Bayadan takpay mat nga umuna ha? Kat apay nga ron nga agungat ka. Kat basol mo mat no apay nga nagpadoktorak. Pekain samat nga min laklakom. Tapay nga nag-impeksyon ti peng-peng ti ubat ko. Anya? Nagkuna nga min napatiping-ping ti ubat mo kat gusgusa mi ti pagpapudaw? Para rupa lang day chay. Sana para ubat. Ha? Mala, rumwar tayo nito. Kababay. Datayon ti sangkakita dagiti tattaw. Basta bayadan mo ti utang mo, Bugan. Awan ti adu arasot. Nagdiskitar kami iti pinagbayan may kan ni Ustang. Nakaungat matasawak kanya kat binalagan na kadya kun ulitan ti inaramid ko. Mababai na kiti asawak, isa nagtungpalak kan kwa na. Kat ita, gaputain sardan kon tararamatak, nagsumblin ti sigod, akinangisit ti rupak, kat kaslaki marupay kit din, tanagpe kasakon. Ang binaybayaklatan, alakastan, ti pagayam mo, Bugan. Pagayam Bugan, nutilan to mga minararamidem. Ultimo dagita saan kumarumbang nga kami ti kakasta. Mapan mo pulpulagidan. Iso pag nakmamday ta Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Bugan, dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay basa kani drama itaket nagapo kani pagayam tayo ang naglingad itinagan abak ka. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanang, may saa ka single mom. Inam dagiti anak ko nga magduduma dagiti amada. Tano masikugan nak tagbali na nubyok, itarayan nak. Sana ka madididigra, iso di manon iti inam dagiti anak ko. Siyak ngamin tay babae da kursunada ka lalaki, jak malapdan ti bagek nga gipakita iti motibo. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Dayjay manan ti kaanakan da tatag Walberto kanana Lolita. Madama manan ti panagkape na iti paraangan da. Ay na, nagtaara talaga dahi ta lalaki. Ay, agkanta akman iti napigsa. Tapno mapansin nak dito ayan ko. Oh, babe, isang ngiti mo lang. Tejay, kimitan. Umisamak. Ay, pigsa ang pa'y tagkanta. Oh, babe, isang ngiti mo lang. Makarangarang may. Nisus, imo nagmatan. Baklan sa mo day ta lalaki. Manhid. Sana makadlaw. Ay napasinsya mo day ta karuba Benson. Talaga kastana. Ada ngamin amampang na. Basta da makita na lalaki kurso na daan na. Agpapansin nukwa. Anya? Nabayaga, namadmadlaw kong agkurso na dakon ka day ta babae. Ngamjak lang tagtagari ka. Ha? Nay, kita Benson ka na kan. Taamangan numabaniitan na ka. Saan ante? Pagan anok kumamo dahi ta babae nga papansin na babae. Ay, uray siya ka. Jak kayat day tabak ka para kang ka, Benson. Wakwakira ta babae. Tarawi, manakiapa pa day ta. Madlaw mo taman nakiapa ante. Pagkunam ngay mat ka na kan. Basta, madlaw-launa iti panagsasauna. Kun tigtignay na.
Kaya nagisay di bibig kang gugo na ako na mabinsaon. Ha? Maday ta ka manon, Gualberto lakay. Igaraw mo mantikin na lang mo nga guyawan. Sa anak nga guyoyaw, ibagbagak lang tagpaisaw. Kat, apay, gaputan ang isit ti bibig kan gugot na, manakiapan. Kaduan bait, Apay nga nikabagis ko, nangisit mo ti bibig kang gugo na, agraman tenged na nangisit, nung nakasingsing patmat. Naulimag ka na parabaw. Iso adi mo pagpapadaan ti tao, Gualberto. Kandi ka uyaw, tamaday. Dayjay, rimwar manan jay pugi a lalaki. Aha, ag short panak. Ay, aday ta, rumarak manan. Agkantaak manan. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. Ha? Ay, kimita manan. Ag-stretching man. Ha? Ag-exercise diti paraangan. Ikayang-kayang ko. Hindi, chay. Kita-kitaan na ko. Ay na, imposible asan amatin nagtirik na kanyak. Napudaw mo ti legs ko. Kandakil mo ti patong ko. Nene, imo nagmanan. Nagluko day ta lalakin. Pangagaman. Ay na, ado talaga itandag iti bakling. Awan serbiti kinatarda ta bakling da mga main. Baklang! Imposible. Di pa lamang rik na iti kasta nga imbagak may. Tuy puso ka na ikala. ay na, kumananta manan day ta babaeng. Ay, pagsasawaksan. Ay, di ka labaybay andita. Nakita naman nga minan ni Benson nga kapidita paraangan. Iso ako mananta manan. Agin wawalis manan iti paraangan da. Nga ure awan mo tirugay. Sa pa'y kumananta. Kagpapansin nga rumat. Baybayan blakaday. Makapasuron magngaro da dengdenggan kan kitkitain. Di pa lang amin makiasawa. Tapos saanin nagpapansin dita. Nagadumot ng tinagbalin a nobyo na. Ngamawa mo nagbayag aka relasyon na. Kasano a seryosuan da. Kat garatigit may. Ala, mangantay kay din tagaw akon. Sana tila pakasiksikuram dita. Ha? Naadik kan sa iti kape Pogs. Ha? Saan apogs tinagan ko, manang? Anya manang mo't. Agkatawunan tan sa laang, manang ko ng kanya. Ha? Bakarilya tinagan ko, ngambak ka ti palayaw ko, Pogs. Ha? Saan apogs tinagan ko? Apay, di mo kayat? Di mo ayat ti kayat sa ti Pogs. Kat no pogi, shortcut na ti Pogs. Di mo kaya timawagan iti Pogs? Ha? Puro akapit-akap-kap yung Ay, ada creamer ko dito, kayat mo? Ha? Ay, saan nga cream-creamer? Puro akapiti kayat ko. Tinapay, kayat mo? Ada tinapay di tabalay, may. Ay, saan? Itid mo ki din kadagiti anak mo. Tapno adda kanenda. Ay na, naumadan iti tinapay. Ay, urayan nakatay nakalaan di tinapay di tabalay. Ay, saan ay? Sumrekak mit ni tabalay da anti kan uncle ko. Sige. Ay, grabe. Suplado. Ay, bakling kan sa mga agpaisaw. Anyat ko nam. Ay, bakling ka, kunak. Lima da bakling. Jakamukin ka. Ala, saan lata mo ta makarik na? Saan na ka mapukawan ni tinamnama? Asaraklat taray ta lalaki. Ta sigurado asyak tumutla ang tibagsak na. Main love to mo kanyak day ta. Ay, saus. Apay, itulog mo nga raw nga awagan na ka iti baklain. Ha? Ay, saus. No siyak tisi ka. Ikak iti pagnakman na. Binsaon. Kahit anya ko mati aramida nga uncle.
papispesa ka. No siya ti awagan na iti bakling. Anya? Awan madaksanak ano kasta taramida kanggal. No, idarom na ngay. Kadsangwam ano darom na ka. Di ibaga mabasol na. Isubatin mo na ako na ma. Ha? Nadlaw na siguro. Wasaan mo pagananaw. Iso bakling kunanakin kaan. Manitikas dyan nga aramidin na. Baybay ako nanggal. Jak kayat atutupan. Babae da jay. Wala hanggang kayat mo nga raw na kanayon nga awagan na kay ti bakling. Sana, angkal. No kasta ka raw. Ikam iti pagnakman na. Ay, no siyak ti kaskasta na. Ang mga no maipugad ka. Angkal. Wain, Benson. Maipugad ko ano siyak. Jak lakayat ti mawawagan iti bakling. Agisalsalapay itibado na dita paraangan na dita Benson. Kampay ide. Awagak ni insan ko. Alaag tay cellphone ko. Pangagak man day ta lalaki. Tapno mangrik na kiday. Tay. Hello, insan! Kumusta, insan? Day jay. Timalyaw man nandito ayan ko. Ay na, insan! Anyat serbita kinatar mo ngayon agbakli-bakling ka mat. Awan aglaklakay ka iti o nagtisapin mo no di ka mga sawa. Ay na, insan! Numarik nam lakid da kayat nakati babae gammatamon. Di ka gindidi. Tapno di da kawagan iti bakling. Madlaw adang-danggan na dagiti ibagbagak. Ay, pangagaklata. Awang nga rod ay insan. Talaga bakling ka. Ada magaya magkursonada kan ka babae. Gammatamon Di kag kapoy-kapoy insan. Ulita kasinsen Nay, Jeski. Nagluko mo na ito yan. Nagring mo tan. Eh, sino ayaman na ito yung umawawag? Ni, kimita ni Bensonan. Nadlaw na sa mga scripted teraramida ko. Jeski! Nana Lolita, apay, adda puliyo abakla? Ha? Nay, nagkuna. Awang bak ka. Kwa, nadamag ko laang, nana. Di da kayo ti akin kaanakan kin ni Benson? Wan, apay aya. Kwa, kasla ngamin di na amo ti agaram. Nasurok sa amo ta 30 ti taonan. Nga maapi nga awan asawa na. Wano, uray nubya na lakuma, awan. Ay kat, saan na pa siguro, tsimpu baka. Wan ada ka din nagbalin a nobya na iti? Ay, yak ka mo at ajak mo damdamagan day takang kwana. Ay, sus! Talaga abakla no awang pinagbalin a nobya na. Ay, sayang tiki na tar na nana. Apay, talaga nga tanga agbaakan? Ay, ajak ka mo Kano kasta ti kaya na kada kang kwana Narigat mo no pilitan mo ang mga asawa no di na magkayat. Ay sus, ibagayo kiti ta mga asawa. Sayang ti kinatar na. Kan ibagayo asaanan nga umadayo. Mangpili latan iti armon na kadagiti kaaruban na ditoy. Tapno saanan nga umadayo. Kan ibagayo atay adda experience na ti armon na nana. Tano puro abalasang ay awan lukwandan tulaan. Ibagayo atay balo, wano tay single mom ti armon na. Ure ado ti anak na, basta nawaya na. Ta sigurado, nadungo a babae no kasjay. Ay nadanakam jay ka anak akbak ka. Patsag nga mo dan tararamidon na. Isu tagpili iti asawaan na, sana da kamay. Anya? Narigat no pakibyangan may ultimo love life na. Akat, panangisakit nga ron mat. Kaanakan nyo nga ron, di isuro yu iti rumbang aramidan na. Unay kayon aya, ibagayo tatay single ma'am tarmon na. Ta sigurado naragsakto ti love life na. At data, nakabalabala ko ni titwalya. Kampay idi, mapanak makidigos ti Tayanda Benson. Kampay idi, awanda numme. Imposible asan ang masulisog day ta Benson iti kasto nga itsurak. Timing ak ti iruruarda na Lolita kanta ta Gualberto. Agmay-may sa ni Benson di tabalay da.
Magpahanak ko. Ne, Hello, Benson. Nakita ko arim mordante kan uncle mo. Napananda ka di? aday na tindaran da akasar. Kasta aya. Mabalinti umay makidigos, Benson. Ha? Ne, apay dito iti pagdigusam nga eh. Ay, kwa. Awan nga mindanumi. Iso mabalin ka diti umay makidigos? Ha? Sige. Sumrag ka, baka. Benson, nalpasa ko na nagdigos. Pakikawit mo man to'y brak, jakmat magawatan. Ha? Ay sus, yaramid mo to ni balayaw, baka. Alamot ton Benson. Apay, dako sayamot ti agikawit iti bramot. Sa anak mo nga asawa. Jay anak mo to, timang ikaw iti dayta. Ala, pumanaw kan, baka. Bakla kagaya magpaiso, Benson. Anya? Bakla ka niya. Aminin! Sana pod no dayta, baka. Podno! Bakla ka. Bakla, Nika. bakla. Hoy, baka. Di nakpagsawa ni Tikasta. Tamang ano niya pati maramid ko kin ka. Bakla. Nita. Kayat mo ta panagnagakin ka, sana ka bakla? Sige mga ron, panagnagamano talaga mo't lasaan ka bakla. Sige man, bakla. Nita. Bakla. Inagkanak, Benson. O anya, baliksem ka di pa iti bakla? Ekwa. Ay, bakla. Da ito'y pa'y nga rod. Inagkanak manan. O anya, bakla ko nang pala kanyak. Naminduan nga inagkan ka, baka. Ekwa. Jay. Bakla. Di ka pa'y lamap na kiti naramid ko kin ka? May bakla. Umay ka man lang. Umay ka. Aping nga guyudan nakmatan. Papanantangay. Mapantay ti silid. Darasam, tapan nagkakasana ka bakla. Ay, sige man nga rod. Panagnagaman nga rod, Benson. Bakla. Tatag Alberto, umayak man. Ha? Nay, apay, anyat masapul mau baka. At kwa, adda ibagami kan ni Benson kada kayo kan ni Nana Lolita. Ha? Ibagayo nga? Kwa, agsasango tayo pa nga upat atap no, nalawlawag ti saritaan. Ha? Sige, umunag ka, baka. Rumuara ka, tayo nakagtrabaho, antay. Nay, kadan sama ka no pagsasaritaan tayo kadabak ka. Umay kabihitan na anakan. Da kayo latantag sa sarita, antay. Tamaladawak iti trabaho. Apayaya, hanya nga minti bagayo kan ni Baka. Dua kayo kano mga daibagana. Jak amo ay ti dayta babae. Iso lang ti day bagana. Di nakiramraman dita. Sige antay, tayo nakaon. Datayo latantag sa sarita. Tanay, nagdardaras mo tapi manaw ni Binsaon. At dapay ngamin trabaho na. Ay, syaklatan ati mangibaga iti daytoy. Kanya ngamin day taya, baka. Kwa, adan nagkinaawatan mi kin ni Benson. Kat, ada pa yan napasama kiti nagbaitan mi. Anya? Ay, nainlab nga minuna iti kaanakan nyo kanyak. Amo na mo't nga danin ng nga anak ko. Kat babasit dapay. Ang agpilit mo't latta. Kaya't nakano nga asawaan. Isa nailawan kami. Anya? Ha? Pudno ka di day ta, kay bagbagam si ka, baka. Ala, wan tata. Apay, di kay mamati kanyak aya. Kat no pinilit nak ni Benson ama kinaig kan kuana. Anya? Ha? Sige ta kasarita min tumampay ni Benson baka. Palutputan mi man di ka nakak. O di sige.
Baka atapon nyo nga agar-arami da kiti istorya. Angam saan? Katno kayat nyo ti ebidensya? Adaygam ko a video mi. Anya? Wine, antay, angkal, aklonak, adda napasamak iti nagbaitan may. Saan aga po iti ayat? No dikit ga po iti soron ko kinkwana. Kanayon na ngamin nga ibaga baklaak. Anya? Apay ngay naramid mo ti kasta, Benson. Ala, di mon pabasulan ta ka anakam bagay. Basol ni baka. Kanayon naman ngamin nga ibaga bakla ni Binsaon. Di napunwanan to'y ka anakam. Wen angkal, pudno day ta. Ay, agad kasano daytan. Kasarmot ni bagbaganan. Sabi ang video nga impakita na kada kami. Ha, Wain Binsaon. Apay, di mo amaw ang nagbidyo ni baka. ni, saan angkal? Anya, pagtalikod am tinapasama kiti nagbautan ta, Benson. Di nakikasar? Apay ko mga ikasar ka. Kit saan ka mga ayatin baka? Apay nga rod nga ta napasama ka data. Pamanagnak nga ayatan nak. Ay saan? Pinanagnagakla nga sana ka bakla. Iso nga inaramid ko tikas jay. Anya? Nukas na nga rod. Iwaras ko ti video ta. Sige. Iwaras mo lang. Takitahag no sino ti may babay. Okay lang kanya. Total, lalaki ak. Ayos lang. Anya? Benso, nagkasarta nga minan. No agasawa ta, agnaad kan di ta balay mi. Saan ka na makipagnanad di ti balay daan ti kanangkal mo? Lading itag baka. Saan ka nga rod akayat? Di ka di makauawat. Benson, Ala, agawid kan. Di naktaktakan. Tagawid ak iti lugar may. agbakasyon ka? Saan? Umakarak iti pagtrabaho ak iti lugar may. Umayak nga rod sumurutak. Ha? Urenya't mapaspasamak. Sumurutak kan ka, Benson. Apay asinurot nak dito'y terminal. Di matimbaga ka sumurutak kan ka. Pinanawam dagiti anak mo. Nagturod ka mo anang panaw ka dagiti anak mo. At dadya kasinsin ko anang iba tsak kadakwada. Basta sumurutak kan ka, Benson. Ala. Agtugaw ka nga rod dito'y bas. Tinak gumatang iti kanantang agbiyahe. Talaga? Ikuyog na? Kitaan niya pa'y ngay. Uwinin Mala. Urayan nak dito'y Di ka pumampanaw dito'y. Tapno saan ta maawanan iti pagtugawan. Rabiin. Awan mo to ni Benson. Kuna na mapanlagumatang iti kanan mi. Ngamawan mo awanan ba inday dya lalaki? Linukunak. Langsot. Intarayan naksamatan. Sa nga pulo nga orasan ti panagururay ko dito'y terminal. Ngamawan matan. Apay ngay. Benson! Nagsangsangitak ta intarayan nakmatan ni Benson. Nagawidak analpay ta abagak kat dita na mirisko ti bindut ko. Karigatak nga ron ngayon liwliwag ti amin. Katita, dagitilatan anak ko ti pangibukbuk-bukak iti atensyon ko. Alakastan to'y pagayam mo. Baka. Nala pagayam baka, pagadalam dayta, amom ton numaminsan. No adan tumanan kurso na dam alalaki, amom ton dagiti limitasyon mo anya. Di kag dardarasudos. Ulitek, pagadalam amin dagita, nagdaldalanam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam baka. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanan!
Manipod ka ni pagayam tayo nga ador, saan napudpud no anagan, tintay drama ita. Ngam sakbay na, kablawang kay pa'y tinaragsak nga aldaw yo amin nga awan labas. Matutudo latat aldaw kagayam. Kat kasapulan tay latat anad, tanay nagalays ti daldalan. Kat sakbay ti amin, hello mampay ka ni Homer, alamo di ta apari kagayan, ni Ma'am na ti Agustin, ken ni Jaime Rodriguez. Kastoy ti kunan ni pagayam ador. Dear manang biyanang, inlaklakay ko ti kinamannugal kan kinartag ko. Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak. Ngam oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat ta tay tiyempo a mapunwan, kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, aldaw magaya man. Malampayan na. Kita man ta itsuraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay ta itsuram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Adda ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na iti agsapa. Ah, napanangda ipag? Ay na, napandamanan ijay piyestaan Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kaya't nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Magayat na mutlat ti makisugsugal nga oray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan ngamawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka ang libak. Ijay piyestan tinagapuam saan? Ay, wag. Tumyak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Eric kunak. Awan nga raw, nariglag. Asas. Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar. Surutan nak. Amaya, ano tararamitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam! Oy, kapapaindat ang aramitan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan bibiyang kaw! Uray mangag ti sa ngalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador. Ha? Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, jakon ka ba ilan? Napunwa na kun, Ador. No di ka pa ilagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sana! Ay, po, nakakitin. Aya, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan da tang dagiti karubaw. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan, Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porko iti balay ta. Ay na. Saan man natila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako.
Ija ko nagitibisyo. Promise! Ala, nana ka rin. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly di Kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na jay kabsat ka, beya. Nana, aglablabas nga minaw ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agrametan nga agbisbisyo. Lakayon ngem sumanursur payla ang amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kabsat kaw. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat? Adya day taador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Unay ka matinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Mabisina ka. Mabiitla day tuyen lakay. Kan kita mamut na giti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamadagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo din at imang dalos ka na giti waram dito kusina. Nang rona dito lababo. Anya day tangay. Makapadurmot na kitaan. Ala, wanan, umayan, dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko ba't nga ibagat ti kastaking ka? Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaan! Dali mabisin ako. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Anya mo ti kastoy nga asawan. Ay, agpupuudot manen ta saan anapagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay nga mo dahito anatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangking nga raw. Unay gamina na ya. Sakbay nga adawam ti lutuam. Tikapam pa'y nga umunaman ano naluto. Nagtangkin to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pa'y gala sa mga kinuray ti inapaw. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Roko da mga milanay pagkiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagis, umayak man. Eh, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din na diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagis. He, dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan sa glaba. Namansyaan mo ti bado kong. Ay na, makangagman ka na diyang babae. Kung takman di kas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na, kabagis. Ay na, ngudak ungtan. Agruam na na. Bakitanan, di na mo taramidan na. Ador, Kita ba atong badong na ay, naman kaanan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso anaman tiyaan. Di nakidiam mo, nadandag iti badok ah. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo.
Kano nagsingpo ni Nelly nga asawa, paliwawang ko nam kiday, naggagat pa'y nga asawa. Ora na singpay ka nagagat, no di na tarimaanin ti trabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papalkan ka, tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa, ajay laag marmarites ter aramiden da. Kasla ijay ipagta nga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat day jay anay kamang, jak kursunada ti ugali na. May mayat ni bakit mo, tanauli mo, nagagat pa'y. Iso adi mo ung tan ni bakit mo, tanasingpet. Man-mano ti kasken kwa ng asawa, kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak, karamin na kabagis. Nele, bakit? Mabalinti sumurap, kiniparidan niyo. Income makipesta, ijay kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italang, bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linanganam a piyestaan. Iso alading itag, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din, bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nagkula. The Fred kan Hilda. At to'y ti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? Heh, impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Talas todos mo't dagja sa tao. Ha? Naggawan kad nga urbanidad dagja sa tao. Awan babay da. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahil ta. Rupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. San man nakastat ibagbagam? Saan mat akapilitan timangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagada king ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas mutan anay lista tinagan talakay. Nili bakit? Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan tang agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak magladagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas alangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Ay, wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Ganatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya, Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko nam, jak nasiputan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narakot kayo. Anya, ay sus, anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng, talalaki lat ta dayjay. Ador, Adulat ta digiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki.
Adag lang arud nga asawam, nga makiin nagkapela iti sa balay. Sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tayo ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ina, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda ken friend. Inalala da tapay lang amin, aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susimaw. Kasla kayat, kung tumangdangran ko stilayan. Ay, ang pupudot manan. Amuklatan, di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan ti asawa iti kayat nagharamidan, ang pupudutan. Agam, ano sa kon? Tinapatag, sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night iti abagatan. Ha? San pa aya, ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ida. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay, wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Iso nga libas ka. Kaya anya nga ti ibagawin no ipambarko apapanakbare. O di ibaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na tungarodan ija kurbana na pare. Di ka umay di balay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawan pare. Oo na pare, tanay na bartek ka matay. Oh, kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam ta. Pinabakdan di kwarsak. Agawin tan, tanay, awanan, ti arak, Sambas. naibusan. Itulod kan pare. Ay, sana pare. Kabalang di gawin na sisak pare. Kabalam ka tay. Gawa na. Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Idirabi eh? Madanaganak. Anya, ang mga nunaturog ijay labayan. Saan ang napanijay lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog iti mula na. Ngamdi mat nagawi din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, no kasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ingkalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Ho, auntie! Yang kalador! Ha? Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asog. Natin nagkanoy dirabi ay. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, auntie? Bakit? Ewanan. Di ako makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amuti sa wagkan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Mapanugak laang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan na. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayatan ka ka-asawa. Kasi, agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail, loko. Papanam nili bakit?
Adda ka sa laod. Inak man makisala. No kaano abing makit kan sa ka makisala? Wen, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag relax. Agawid ka nga ron anagos, Wan? Depende Ha? No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wen, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Nakaritak, gapoy tararamidan ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumak ti nagimbag. Aging gangayn inut matla na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkurangak. Kat ita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, Ador. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose parety script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, ititonggal maysa.